मैं मुख्रमजरे दोनों ब्रिप्स इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजनों थोंगबम मनुहुना हरिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मयामबु तरामनोक चरी चाही खुदिंग की पांगथोकपा याम मरुइब एग्जाम सिंग मनुंगदा दुगा महिरोय अमगी करियर द सुख्वाइदगी मरुइब एग्जाम नि हाइनरिबा क्लास 10 की एग्जामिनेशन हाइरिब एग्जामिनेशन से हेक हाइदु मतुंगदा मदुद यावरकपा लेटर मार्क फंगबा हाइदि मार्क वांग वांग फंगबम महिरोय सिंग नत्रगा टॉपर से 1 to 25 के मरतल की टॉपर्स है हाइनरीब स्टेट से नत्रगा कोई CBSE की पैका हाइदोक मतम नसु यामना वांग मार्क फंगबा स्टेट की टॉपर नत्रगा कोई नेशनल की टॉपर सिंग लेरक तारगे हाइब टॉपर मयाम सिबु नत्रगा कोई सब्जेक्ट लेटर मार्क फंगबा महिरो सिंग सिबु मागी इंस्टीट्यूशन सिंग मागी स्कूल सिंग हाइब तार प्राइवेट स्कूल सिंग सिदा महई तमहनबगेदमक मिंग चलहनबगेदमक यामना कन्ना कैंपेन तौनरकपा लॉबी तौनरकपा कैंपेन लॉबी तौनबसिदा नतना हौकिबा चाही कयासिदा मयामना अदुमक निंगफुंग ngarnarga लेरपा हुजिकति अदुमक असेंग बने हाइब तारगसु मदगी प्रमाण पीब ngamnadabdigi mayamna hojiksu अदुमक असेंग ब्रा नतबरा हाइबगी वाफम ददुमकति लेबा दुगा असेंग बा वाफम अमदि ओइरिबा दुमलबा महिरोय सिंगबु टॉप तारो महिरोय सिंग नतक लेटर मा फंगलबा महिरोय सिंग सिबु लेबे योनबगी हाइबदि हाइरिबा स्कूल अदुदा तमनबगे दमकता स्कूल अदुन अप्रोच तौरगा मागी पेरेंट्स का तानर मतुंगदा हाइरिबा महिरोय सिबु मखोगी स्कूल तमनबा मखोगी स्कूल तमलबनिना मखोगी स्कूल से अफब स्कूल अमा ओइरे मरमदन अतोप महिरोय मयाम अमसु मखोगी स्कूल द मिंगजनबा लागनि हाइबगी थाजनबगी वाखलोन एंड प्लस हाइरिबा महिरोय सिंग असना क्लास 11 12 तम मतुंगदा 12 की परीक्षा अमु हाइदरकु मतमदा हाइरिबा स्कूल से मणिपुर की ख्वाइदगी टॉप स्टूडेंट पुथोक स्कूल मखल की कॉम्पिटिशन लॉबी कैंपेन चथरीबी मतंगदा तसेंगना महिरोय सिंगबो कमोडिटी पोचै लेबगुम पोचै की मौंग लेब याब मटेरियल प्रॉपर्टी मौंग कमोडिटी की मौंग मरोय टॉपर्स रैंकर सिंगबो लेब योनबगी मौंग मतौनसिगी मतंगदा मसि तसेंगना एग्जिस्ट तौब्रा तौदब्रा हाइबसिगी वाहंग असिगी पाखुम फानुगदमतंगसी इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दा खनननुगदमत लेक्शन लेबिरबसी Social scientist Dr. Dhanabal Aishramni Hamtur Dhanabi Amokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, CC Higher Secondary School की principal Oibiribi Oja Sinam Indranini Oja Indrani Busuta Amokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us Hariba subject Asimakta da Habatare Mahiru Simbul Laiba Yon Bagi business ama chauna school singda Sathaliba Sibu Bastoba याम चौबा स्टोरी आर्टिकल न्यूज़पेपर दंगसी फोंखिबा हुयलान पाव हारिबा मणिपुर की पाव से दंगसी की टॉप हेडलाइन ओना फोंबिखिबा अदुगा हारिबा पाव सिबु एक्सटेंसिवली मतम चंगना खोंगत पिरगा इबिरखिबा अदुम लबा ओजा अखोगी हारिबा हुयलान पाव पाव चेगिना कंसल्टेंट एडिटर इबिरिबा माइबम धनबीरनी ओजा धनबीर तारमोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट यू जॉइनिंग टू अहान बसे ओजा धनबीर हुयलान पाव दगे दम हौजरी ओजा करी हाइबिंग मैम चाही कया प्राइवेट स्कूल मशरूम तौरपदी मैम लापदी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मरक्ता अखोइन हेन फई है अखोइन अफब रैंकर्स टॉपर्स पुथोई है उटनब होनरपदा लेब योनबगी चना पताप से अदुम लाए है वाफम से ओजागी आर्टिकल विथ प्रूफ यावरी प्रूफ अखोगी CC हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अखोई मैम लेंसन बीरे है तारे आई ओजा धनबिदा लाक्सगे करी हाइबिंग निंगफु निंगफुंगानी से तसेंगना कदाय पाप कया यामना चुम्मी है हाइदोरिबनो अखोई प्राइवेट स्कूल सिंग दा हंगु तारगदी अखोइदी तौदे वी प्रोड्यूस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हाइबगी वाफम गाता फोंदोंनरे वी डोंट बाय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स करी वाफम थबिनी हजिकी लाइबा कैनोसी मणिपुर की एकेडमिक एटमॉस्फेयर सिदा अदुगा एजुकेशन सिस्टम सिदा माइगे के आदगी नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड गवर्नमेंट लगी नतना लनाई लुप सिंसिनसु छात्र की संस्थान सिंग अदुगा CSO सिंगसु एजुकेशन सेक्टर सी ख्वाइदगी मरुओइबा सेक्टर नि हेन लौनरकांदा अदगी मपानी लेवाक सिंगसु लौवे हेजरिबा अखोई वारी ओइना ताखरे करि मतमदा अखोई यूरोप की लेबाक अमदा अतोप प्रोफेशनल लेबा कैनोसिंगसी एम्प्लॉई सिंगसी तोल हेंगटपियोन हाइरोकांदा मोगी प्रेसिडेंट नत्रगा प्राइम मिनिस्टर दुना ओजादा हेन पिहोम तो इनोई पुनमुखसी ओजाना तबिरकपनी का हाइबगी अदुमगी वारी अखोइदा लई हारिबा सेंगबा अदंग सागी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट येंगाकांदा पिखरबा मणिपुर सिदा ngसागी आंगांसिंग लेबा योनबगी पोटसी अखोइदा पाउमी अखोइदा हेंडिकेप ओइरिसी अखोइदा ओपनली हाइबिरकबा अदुगा विथ डॉक्यूमेंट अदुगा विथ ngसागी एविडेंस यावना हाइबिरकपसी लेइतब अदु अरगसु सुम निंगफुंग गांगना तौरक खोलकपगी पोच लेबा अदुगा तछेंगना मते हंदकी अखोइगी हुएलन पाउना पोथोकचरिबा न्यूज़ की मागी हौरकफमसी अखोइदा फंगबा इन्फॉर्मेशन सिंदुई मनुंगदगी करिनो हाइबदा टॉपर ओइरिबा अंगांग अमखक
मासी अतोप स्कूल लगी लागा मागी टॉपर होबे स्कूल दा कोन जम तौरागा अदुदगी लाकपनी हाइबगी इंफॉर्मेशन अमक लाकपा अदुगा मरी लेलेबे इंफॉर्मेशन में आमसी लाकपदगी मसवाई सिदा करी लेगे हाइबसी खंगदोंग लबगी दम तो हुएलन पाउन निमित खरा चंगना इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन सी अदुमाइना तौजरगा फोंगजबनी अना होजिक लाइबा पॉइंट सिदा अदुना कोई मथंग मथंग तोंगा तोंगा बे स्कूल तरागी मथक तो कोई चचबनी अदुगा ngasi रिपोर्ट टू द स्कूल मापन गजने कोइन हापचरिसे ngसाइगी चलुबदा उनदबे स्कूल सि यावी अनिरक अहुमलक चटपा म तौबा अद ngसाइगी अखोइना पामजरिसि अगांग सिंसिगी रैंक चलकपा अदुगा टॉपर ओइरकपा अदुगा खोगी लेटर मार्क चलकपा गांग सिंसि एप्रिसिएशन तो होंतोय थागत भी होंतोय पुलिंग थगत भी होंतोय मदि रिमेनिंग पार्ट ऑफ मोइगी एजुकेशन गी लंबी सी वाली बनि हाइजरिबा अदुबो मसुमाइने इंसेंटिव पीबा अदगी मीडिया दा इलेक्ट्रॉनिक दा प्रिंट दा लुपा लागाम पिनी लैपटॉप पिनी डिसेंट अदुमाइना हाइबा सिंसि सुनल नतबदा ngसाइगी बोरलाई खोरमदोंग मेट्रिक परीक्षा जे हाइदुकपगा टॉपर ओइरिबा 1 to 25 ता चनगिबा अंगांगसी हजि 40 की मथक्तनि हाइरिबा ngसाइगी डबलिंग चटबा खरा यावरगा अंगांगसिंसि मयुमदा बोरलाई खोरमगी किकी ने बदोंना नोंगालगा प्राइवेट स्कूल मयामगी ओजासिंसि लाक्सनना कोइरा तंबियो होदु पिजागे रेसिडेंशियल नि नंगने इंजीनियरिंग चनिंगागसु मेडिकल चनिंगागसु अखोइना रेस्पोंसिबल लौनी कोचिंग पिनी सस अदुम मयाम तौरगा लाक्सनदा अदा सुंबा लाइबा पोचिना तसेंगना फरगदरा नत्रगा सिना एजुकेशन सिदा ओना तैनेबा impact ama pirakadra haibisida koi nungnang bam pok bahai tare adai dudani koi huel paugi investigation am tawjeri yam phajo baham ne thambiri se mathang jai oza indrani dala se oza kari wafam thambiningi handaki oza maibum dhanbir gi report sida oza gi mingsu panbiri maroina oza na government gi principal amoina thabak su pubiri oza mo ibiri adubu oza da oza gi ichanupi na Manipur की अखोगी टॉप 25 की मनुंग द टॉप 16 चलको मतम द 2010 दा हाइतारे चानुपी से हाइरिबो प्राइवेट स्कूल अमा द तंबिरु लाओ हाइबगी बाटोन गुम तरखिबगी वाफम सिलोय हाइबनिना सो आसे दा बाइंग एंड सेलिंग हाइगदर तसेन मति बाइंग सेलिंग हाइबस यम फजदा वो हाइदी ओबे अदु इंसेंटिव तो बगी इंसेंटिवाइज तो बगी मोंग दाइतारे को इंसेंटिव ओइना खोइ से तम तारगदी सी फैसिलिटी पीने हाइबगी सुमाइना अखोगी खतंग अलियर तौनबा पेरेंट्स सिंग दसु उत्पगी ममी ताबो माली अदाइदुदा कोई ओजा मोइना करी वफम थमनी कोई स्कूल सिंग से दले रिफ्यूम से मरोइना प्राइवेट स्कूल सिंग से ai जुमे कोई नोमा लिंबिर ए सा कनो से अदा आइना सम हाइजे स्माइ स्माइ लई हाइना ताइ जुमब्रा ने दि कोई हौगिरे आइदि अहन बदा मिंजन बगी लाकबगी सिदा पेरेंट्स सी mayam orgum ningdana ba smai torga mingchen bagi sidadi yang kon kai na yam ta hairam ne ado ai madu si sorry hai jagre ai diam mingchen bagi ras lak ba kan sida ado chumme khoi kaino se ai gi hoji hoji mayam loi khangna ba kaino ni hoji ayam bana incentive piraga mai school gi apaba satra loksin ba hai ba sidi loi na makti hoji ti taunare tauna ba si yamna kuingi mangdagi dum hore hoji si 2019 ni aina isana pc tainitor dagi thaina ma 16% da lakiban madu lakpa kansida school ani hum si lai okay lakpa sida yum da dum smaina laga smaina moi da tambi khopi residential ni haiba kansida isana pin si yadi haidi akhoi inak tan nak na leiraga sum tamjani residential su khoi ma nuai ti yum da sum leijagi su hai adada aidi ai sasu government employee mani adigi ai husband su government gini adoraga de ai government school da tamjani ma haidana ai tg da tamanjagi batam da masi su khoi government school tg se tamaga 12 lorga hoji mathang mathang tamdana hoji assistant professor oina kan da leikre adigi hoda hoji ki ichanu pctg ta makanda third position is minus science da laugi all manipur gi oina madu aduna haibadi kaino ne hojik si aigi dadana tana atai disu lai haibasi aigi staff oja mayam adagi moi singsi 12 pass tau giba mayam ma leiba sida maside sum tawna rabani adu ko hojik hojik maksu phongna ai koi advertise tau bode tv de khangde khabar de khangde incentive si asu maki incentive si 80% yauradi 90 yauradi haiba mayam am leiba se adum di hojik tawri ka lak pasina masigi na private school da hojik ti nangna ningkhalakwa jingsi masa sunale school se han building oire adagi smart class any hapsen wasi loina hapaga infrastructure hapaga loina koi facility me am singsi pire de matakta larik su free da mu pidoi ne ko adagi kaino si uniform su pidoi ni free su exam tawre adu di masana aphaba si dum sanghita bane mo
aduna akhoi government school sidana madugi khudong chaba sisu leitaba adu masi sumai tawdana leiba yon ba makti aidi haidi haijadi adu haidi incentive piraga moida akhoi di tawkhiba sina auction khiba sina akhoi government school dadi hatak sahi ji maksi common entrance test government na pangthokpi adu first second third akhoi gi school gi oina sum hajarage ba ko first cut off marks da marks kitang wang na ko ro adu hanagi first taba second taba mayam se amata lakti sisi sudi adu second cut off ta mathang amuk haidara kanda haibadi medium gi natraga khara tabagi satra masing ji oina lagwa hairiba entrance to the yoriba satra masamak sidi entrance yawagi wani hanana private school da mingsan grabang akta oi masi si madi dum leijare okay government higher secondary school mayam se gi oiba entrance examination CET pangthoi ni common entrance examination sidagi cut off se haidoga first cut off ta khara mark wangna phangba satra sing du haidi entrance exam se da mark khwai am phangba satra sing du moi allot to du ne du hairi first cut off se da mingjan mam balakti habni aduna masing am nem na lakpa lakta ragasu it means first cut off the yori mayam se private school sing the loi mingjan khre targa aya ma chana khre na targa mapana chana khre kharadi adum government school sing se da tamning budagi dum lakpu di yori adu aya mana second third cut off the loi lakpu pm ne अदा इधर क्लियर करता है इंसेंटिव ता हाई गदरा अंतर अफबा महितमगनी है वाखल होना है प्राइवेट स्कूल से भी ममी तारी प्राइवेट स्कूल से तारगदी अफबा एजुकेशन फंगनी है वाखल होना मस उदा रिफ्लेक्ट हो माली प्लस इंसेंटिव मैम पी बदन मर मरगा ओए लाइक ता मसलो फ्री होइबा आइगी लाइक सु फ्री होइबा आइगी everything I want to sang even coaching bhava to begin have 24 hours I want the surveillance to bidna is apaba mahiro em on thokani have ni siden bhava school dil laitre mar the sire tamna phai have gi wakal or levi mali adu bos mahiro khudmati loi topper na tabni na topper gai du da madu gi facility pir matung da topper na tabasing du di makoi de admission fees sound lorga makoi awa ba tan du jala adu bu apaba school lena topper sing nu sang ramni na topper na tam mayam su maning da kaching gi maning ina badung loi ina bagi film mali kari wafum thami uja thami lak se suzik lai riba train se chat tar ga karam film da sang ning khandi as masi ning bayam kai ning ai ning ma kai ning ai ni di atai na ta khogi tawbugi budi education system jina ni ko haidi leipa ma da magi education system je privatization adagi di government regulation ani ne blais state regulation or gana state nga ta khoi ma to private thing private edu leite phoina ngawon da यदि मतलब स्टेट रेगुलेशन पुराने स्टेट की नतब हम लेते हॉस्टल वगैरह देगी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह स्टेट की नतब हम लेते अदा ngasi di India na mai American education ji follow fasan tawe adan privatization ji angak pa tawe privatization tawe di masana government ki state regulation to ba state school ne state degi private school ne ani ji di private lari mi am jing ji di moina tholei ji di profit oriented oidana profit oriented by jidi phanna yamna hazu profit oriented by jidi adum magi income je ene ene lakpagi dune maru is my objective se aduna competition ta unarak ta di angang aphaba ming chana low by je kem nate position le pangang du low di hayemu 12 to position le pa agadi adi school du maming adum lai na higher secondary school do adu di mi ming chan ba yam lai idana ko adu gi yam lakpadu oijabagi nang lupa la home pige sanai lik sabige incentive sida mathak te am happy ba perkai haidu paga position ga lak thoki ba matung da school ki principal jing ji magi angang jing ji mayum da mi makok action ba yo mi kai lumna ba da ko aidi adu ki madik thawai am jaw na lona dei tawe ba ada nungai trip di raj sida ko sai lengbi rei ba principal du na angang du lobby gi harse incentive piraga lobby dawi honori se masi angang du career semgan ba angang du yam siba ginate ba magi school du hen mi ming chan ba lak na ba gine ba aidi hen angang lai yam tamadi pasam lai dana adu maina adu gi mong di yang tawi ba adu da angang du da yam thina mang doi ba kari gi mang doi no da akhoi gi angang sing sida lai tam je IQ khatani moina khangjari je ko EQ ju yaudre SQ ju yaudre ko se akhoi na yamaroi na khoi da communication skills ima sule litre social skills ima sule litre zero ni and khoi da quality education is ahum jigi balance ne ba khoi da di amakatani domain amakatani lai se ko adugi angang du da mu angang pa da mu likhat andoi ne ba mo di ego di lai gadam ni oja manung da phum lai dong ni tra ade moi me am tana badigi am ming char jing de ego yam wa khat kre ba ade di chat pa ga ji mukhai da wang ga ji bebar yaw bo yaw to boy angang mangan bhai tar in sam na ko adagi adu zoma lere faradi fare ko
sai ojagi isan pi 16 da abduna third rank ta lak pa dumai la adi phai ko adumai ta ta yomjan dana tor kan da parikha ji position yaw tra ba ade yawro oi na khalak pa matam da angang du lebe magi tension ade di ikai ba ade konang da incentive jam pi raga moina expect of report du phangak tra di angang du suicide ka to jadani adi mon da to bi me am du magi performance tu mong charo da bi hana sum urak pa kholak pa tawraga adi mapan thongam da ba yam mong ta da wari jam leba ani khanjaba da masi gi je yam no bu nate kuire oja ha ji chume sahi tara bu suramani masi takhana rabane ba sigi je oza indra ni cases 2010 gi wari masi gi chahi mapan ma chahi tara mu gi manung ji tawna rei je hojing na mu hen kan rak pa ade school jam le pani na ba aduna masi gi si angang sembi bagi apha thabak nate aduna masi da khwai dagi maru en mama pa do sai oza indra ni lori ba magi decision do is good aduna tg tamani ga tamali do mai tambi hen ga da ba ada akhoi gi लाइक हाइबा रैंकिंग दगा लेबा अंगांग सिंग सिम मा पा सिंग सिजु यामना इगो वांगजेबा आइदि थवैना अंगांग दु नतबदा ममानबगा तोनो जियारिने तोमै मचाने हेललदि न हाले खौ गायने को ममान मसेन मुनेबा कनाने हेने आई साना पोजिशन वांगबा नंग कनेमबा कनाने हेगे इंगजी गाय तोनो दन मुखाइनबा आदि कौनदबगा याम लेगजानि अखोय गिजि ममा पा सिंग से पेरेंट कंपटीशन तौरिजि लाना तौगिबदो it's 100% wrong direction neba adumaina tawba ma pasu yam le khalak pasi ju phate moidu dadi asai sadi lupa lakh ahum piri ni manga piri na du adu tamina du torne du tambi ni tamali ni ga incentive piri ga tambagi mong du liza bada nungai ba mama pasu yam lejari ba no da mi atheng na guding li dei tawba yam nungai ja bada moidu ko ana angang loi mang doi ni mse ana school na juma si tawi da phai aina pamjabdi raj ko angang si akhoi say quantity na my formula leba haibadi third division lakera de compartment lakera quantity yam loction bi reba ko adu moi yam se quality on thopa adu quality du masing yaman gi ba okay quantity na say school lady ba maming panjara roi sensai no mai ni compartment lakpa third division lakpa me am se loi namak si ming chalaga konang da heng parikha do first division me am yor pa second division me am yor pa position lepa yok de ko fail oi ba am ni kha ko ba nuai ba ta ba adu oja du ne hen be bha tong ni ba position yam pu thoga kharana a yok bi adagi fail oi ba marks tu na sum tha ba yori ba adu madu nuai te ba adu nai khanja ba da hojiki formula ji da ko quantity quality da lak pa du mama pa na su khar kupsan na khangbi tare se isa mang na po ne se ana angang da burden ne buthi no ojane piram dai du khara harau ne ba tamba hor kan ma adum lai pa ba se compel to doine yes ko output to pi na hona ba da ana sometimes mi oi bani da nara yel pa yor pa ya ma to bi yamna masi to bi da fa ya du ga privatization to ro education ni chu me ko america da ga di yam pha gre adu ma to tam ba da khoina chakhot ta bai phat ta ba ni to bi ga ga di privatize to bi to bu di the priority do and the objective to sagi yam hena profit oriented motone khunai ji future generation ji mol to boda attentive public oina ba wakhalon sem du di phai na tham okay kogi yamna business kogi profit oriented oi mong da education run to bogi wakhalon si ju thadok pa at the same time parents sing na su yamna ningthi na macha sing gi magi integrity have tare larik phawadu tang khatna taban number khatang lopudon to magi integrity character du kahan dana ba sagar pada achauba role law nugi damakta adai su parents ki am chauba role amadi mathok ta abne du hojik lairi ba business ki model am lai si dadi parents su adagi school su adugo oja sing su adagi somewhere koi mahiroi sing su mari mak participant oina yawbugi mami tari adu participant oiraga mahiroi khare da madugi awaba nang ba hagadra aina madugi school du da phagadra chal urgana tra ai oja je oja sai sai ai oja dhanabi lakchan gi se oja dhanabi mai bim da oja gi report tu ta pi basi ko gi mahiroi sina man hana tamamba oja he tare hai bu oja dan atop school am da sa gitar gadi sigi school su maju migrate toroga hoje ki chakhi bo oja du gi matu ina ki bagi monga su gadum thengna jai amai ta udana mahiroi sing aduna migrate to bom lere aduna ta bada atop mahiroi sing su generally largely apha pha ba oja sing leibe school su chaning bagi mami ta ba su mali adu ba chalu raga pa kha tha ba phang da phau ba yaw ki bagi case ka su jana thambiri so asida
ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯒꯠꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯇꯥꯕ ꯗꯁꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯀꯨꯟ ꯆꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ 50ꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ 10ꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ 2-3 ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯝꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜꯑꯞ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯣꯝꯕꯗꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯨ ꯏꯚꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯇ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯄꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯎꯖꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯅꯕꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯇꯥꯛꯄ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯥꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨ ꯐꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ 10 ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ 12 ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ 45 ꯃꯤꯅꯠꯀꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 24 ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯍꯦꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ 45 ꯃꯤꯅꯠꯇ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯣꯜ ꯗꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ZEOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯐꯣꯔ 8ꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯁꯦ 8 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇꯦꯠ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯗ ZEOꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ 1ꯗꯒꯤꯅ 10ꯐꯥꯎ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗ 8ꯇꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯅꯤ ꯆꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ 11 12ꯇꯁꯨ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯐꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯦꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ 9 to 12 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ 11 12 ꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯈꯛ ꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯈꯛ ꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯔꯁ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯒꯠꯆꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯆꯕꯗ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ HSLC 2019ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯤꯇꯝꯕꯔꯥ ꯆꯠꯆꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯎꯅꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 12ꯀꯤ ꯇꯣꯄꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ A ꯆꯠꯆꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯇꯣꯄꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯆꯠꯆꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯄꯣꯖꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯝꯔꯥꯝꯄꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯔꯥꯝꯔꯥꯝꯄꯥꯜꯗ
class 10 da topper work pangang si Rambal da class kya digi tambano haina khu na umthi ka ji hai masi marak tigi chunga la kura hojing thai handak ta thoki ba charang pat ki government school mana sagi rank ta chalai hai si ta seng na makti ma do aina ta jaba da atopa private school ngi satra le ado masi private school di recognition ki kari ki problem lai bani na center ki problem lai bani na masi government school da affiliate ta ga tha bani na ado maina ta jai subject to correction ko ai charang pat phodi yojuru dre sagi admission loi ding ai si da hwelin pau gi news coverage puthok ning mana han dana haidi hojik si admission jaya ma loisinal ko ojagi johnstone ki kari gi before admission ni akhone puthok ning gi se haidi impact ama parents sing da ado ga chhatra sing da akhuju chhatra ojari ko ada aduga pina ba admission loiragadi session ga hawdala summer vacation ga tharagadi akhoi pawdudi mo yausung matung da ber thumai film laktoraba aduna ngasagi before admission johnson gi photo ga hapchari do ngasagi angang myam form lowbugi kiuda aduna ngasagi akhoi gi paw sing ngasagi need of the hour saring adi yehubagi porama ada admission gi stage ka na chathana ringai first ojana takpi yo ngasagi first cut off mark second cut off mark kaina adigi compartmental gi exam ga lakthing marak choi da puthok ding ba aduna yam lamna manipur sin matung na chabagi khudong jabadi koi phongja haude adu mostly akoi school taragi mathak ka chatli mapan khak tawsu aduni hujik lai ba kano se aduna coaching gi kano se coaching center aduga tuition center sing sida oja sing sina extra motivation ma angang sing sita pirabla aduna odu orgadi moida motivation pb riba education system da mogi coaching system da motivation pb riba oja jing guna tambai school sig rai non thira kan adu tum chongna bagi keno sing lang lang na bhai ta adu maina thamjage okay queen b amagi matungda khoi b mayam ina bagi maina tawrabra habi wa hamdune dubo hujik leri ba system sina haidi incentivize to ba system sida apha phaba mahiro sing hai ga top level gi mahiro sing se loi chana gi targeti matamam ba hai riba top level gi mahiro sing se su government gi higher secondary school sing sida loi tamnar mane adu hujik private school sing da loi pangna grabni na khoi CET combine khoi common entrance examination se test se toru matungda cut off tho matungda first cut off ta lagtaba second budi lai haira mai tokdana khoi mathak thang ba haigadra afaba ba haigadra khoi magwang na phang ba haibtare afaba sidi khoi khwaidagi mag yamna phangdaba du afaba dum orpu ye maramaduna magwang phangba gisina private sakhraga makhara nemhau ba haigadra makoina mu government school se da tamhau basina government gi higher secondary school sing sigi mingche thina bagi wafam orebra handak school khara da subject khara da haiba tare koi nil chapa koi higher secondary school gumba yaw ki 12 ka pe ka do matam da masi masagi sigi koi incentivize private school sana ke bagi system sema number 2 koi gi satra sing distribute to matam da khaga phabaduna mu cc higher secondary johnstone tg da distribute to khiba aruga mu khaga cut off nemo kodra mu atop school sing se da pi hibadagi atop school sing se da su nil chapa gi natraga fail obi chang si wangkhalen khan bi bra kamai thambining dai dai ma'am indrani da lakche masi hujik takpi du makti oiribani koi de lai si koi medium haiba tare haidi afaba masang masang oiba gai du de oja lokhat khramni na adubo ayam ba hujiki private school sing se yes arts hangde science khaktane ayam ba hangnari sing se arts ka commerce ka hangdabani na akhoi gi arts ka commerce te khoi se position puthok jeri ba haidi moi afaba science ki jumaina loi dong thokhi bana ta ba arts ta tamning ba commerce ta tamning ba lak ba khoi du hantak siwa khoi position adu puthok jei aduga khoi government gi policy da su khoi chhatra sing si direct hana na pi badula ta ba incentive mayam ma pi da na khoi hujik mamang da khoi position do gi ba chhatra government na khoi 1 lakh incentive to dum pi adagi subject topper adagi district oina first ta ba 50000 second ta ba 25 khoi school gi chhatra sing da dum khoi da incentive si horak khra bane ba bank account gi through da khoi city convention da government na yam sauna prize yen thokpagi scheme ama leihibani adu leibaki irang da khoi gi deman kai kino ban lak sing khibadi oda yek thokhibani mai tor ga hojikti kona chhatra sing duna ma mai account sanga ga loina phangre adu asigumba si widely aikoi afaba chhatra sing duna government school da tamadi makhoi heng position lor mo ta government na first ta da 1 lakh adu loin leighi base government almost we first of the 5 lakhs ne pidi second of the 4 lakhs third khoi matam du da 7 position ta angang si 1 lakh adum phangi first taram madi ma 5 lakh so pi ne da tre ne oja admai ta udana government su tumina leiti yam kan hona biri adu phong saba du di parent hai gadra mayam du di khuda ki pamba hai gadra adi mari ma irei di leina ba adra hujik si classroom teaching si da su sai ojana su takbi gi base
tuition natraga coaching centers ngumbadasu yaudragadi aikoi satra singsi kainoma ado aikoi da tammi singsi di ayamna coaching tuition sat bangam da satra yam la ejiksi Okay. ade maruina aikoi school sida hostel su leitaba arapadagi lakpa satra mayam su yaure arapadagi lakpa se aikoi da application ka su ire we cannot come Delhi, we cannot afford 40 rupees per day ka jo hai aduna la iba satra singsi da su aikoi na maximum kaino si moina phangbang am da aikoi gi impart to gada satra sing si khoi lai rabna su yame ara padesi oire school da residential su leite adegi sumai to factor mayam se si lei adu bo khoi classroom teaching da na ta bai khoi government school da tawri si di co curricular activity mayam ma khoi either in the literary field sports da mayam ma taw da na quiz taw da na adu classroom teaching sida na ta ba mayam ma su khoi piri hai ba se khoi government su kaino initiative lawi sumai taw da lei ri bani adu bo hujik tuition ji chatpang am da satra mayam su yauri khoi da lei se Okay. Okay, tuition chatpang am da mahiroi mayam su yauri to tuition si ngasai gi SLC hana pithok targa di incentivize to targa di antar khudong chaba mayam pi targa di admission fee se free oiraba lyrics su free phangaba uniform su free phangaba chato jasen su free phangaba laptop su phangaba makal khudim ki incentive mayam se pisan targa di tuition chat pasu lai do male marmaduna hana phangba incentive som lomda changchama male khogi makok thongba mahiroi singsi ayam bana adubu khoi manipur government ko enasu scheme se lauthoga lerne already first all manipur gen first position tabasi 5 lakhs ni second tabna 4 lakh ni aduga third tabna 3 lakhs ni aduga fourth dingna 25 fok tabasina 1 lakh each pithogani pigani heduna lauthoga lerne adubu sina kona phangbani na result kona phangbaje ngaiba ngamda haidar hana phangmoram da lona paishan nabagi mami amadi tari on the operation talabje ke pretyam thonjar ke impact instrument tabna Welcome back to Neighbor Bisa Manu Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Rajnong Thongba Manu Huna Tangasi Khana Jeremy Basi Mahiroi Singh Maruina topper Singh one day na 25 fok taba na traga magwang na wana letter mag yobam Mahiroi Singh bu private ki maming chalabam school Singh na makoi ki school tamna gudamagta incentive piraga kudong chaba na traga benefit kara piraga makoi da ming chalhan bagi chana bi amma how ki bachahi kya se lagpa sometimes below the carpet openly na tabida koi sale na piba yaure have you often sing lak pasigi matang daning si khana jermi ta seng na masi real la is buying selling of toppers real hai buduni real oram dobas you but this is a question yam relevant oiba question am kan edu bu masi buying selling mag haiba wahai se phajadar ka su incentive hai gadra motivation hai gadra benefit piraga magwang bu mahiroi sing bu private institutions sing sida laure hai bagi wafum se madi adumak koi mayamna adumak yanara ba hai gadra de facto oiba wafum amma khate dum ore mathang sei oja dhan bidlak se oja koi private school sing na di mingchan bagi timing se da mahiroi sing aphaba hai gadra apabadi makhada hadi magwang na phangdo mahiroi sa aphaba dum oibi ai adu magwang ba sing se na khoi di aphaba ne na manipur da lawnar lermni na mahiroi sing se lawna hono incentive makal uniform da gi horaga larik ta gi horaga magi laiba chaba everything even thagi magi school fee piroi admission fee piroi loi free oi thok pir di mahiroi do obviously madru tamning ta bani adu magi wafam laiba coaching chu free da to bini have you hom lakba medical tamning su madu tamani have engineering tamani have tamuni have su madu gi coaching ton bin have everything will be taken care of have gi promise pirabni na mayam sa duna sending bani adu laingang na super madu gi akoi gi atoppa akoi government school gi mahiroi sing sibu encourage ton ga damakta lupa lag mari gi lag manga gi then lag mari gi ahung gi then 1 lakh each adagi district wise kina lupa lising yang kai lising kon manga gi suman incentive gi pira si am phaba khongthang ni phangma mahiroi mayam su yaure dan oja Indrani sing break ki mamang na tak pikare adubu government ga sigi khongthang lakholi si kari gini akoi kamai ni yeng bu yai adugo masi private ki income comparison to matam da visa vi private na piriba incentive mayam si yeng matam da si sukhara dum wale na yeng bi dor otherwise this is a very hidi enough hai gadra masi dum enough ti oira ba step amani na lobin ra kamai yeng bi Raj hoji khoi draft policy da leriba national education policy se HR ministry ga se afaba angang mayam jing moina yamna thawai yauni yeng ji kai no da moi shortage of manpower se science and technology da ko adegi di industry gi oiro adegi di academic fund to oiro moi mayam jing ji semgal laga ko moi ji sagi wali ba shortage of manpower do hamnam ne ba khar wang ma thaki ada hapagum matam da mu luri se akoina education ji da yam maruina atopa lam mayam na lori se state regulation pura to private ka yawn ji maram je free da ai ji like tam bireba state china phiron pire sak pijare degi di like lebi re
ꯐꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ I will serve for the people in it. I will do something for my nation gan khalle aduga mama pa ne ta paisa ji haidar ga sum tor pasi ma khangim do khoi ma ji la du tingre ba ji la du tingre aina si to matam da du changre ga je moi di investment hai ne ba investment hai de ka nu profit jaw do ni ko ada ma ge thabai to ai so bisa wor sen cha ba ne ba okay ima ga baba ga ji ong tang di na wai tingi ma du ku khot la ge marai pa ka nung si ba wan te very much individualistic oi doni individual oriented oi doni yum gi kari gi khanba mama pa no warak pa khanba mama pa warak pa khanba du khar pa khandab ji oi ko nupi pa gi am khanba ji oi khede bu khara dum lei ko ada thamningi di state na ma gi lam ma gi regulation to da kana ba tholei ba product mi am do lei ba ki am kana ba oi ba aduna mama lei ba ki damakta thabak tor pudu I am paid for the service of my nation ga khalakpa I am paid for the service of my people ga khalakpa adu gi wakhal no compulsory leine aduna ne ba central scheme de tongan Rajiv Gandhi matam dagi ju free model school ga toram tor idana ada mai di pak pak te na khoi sarkar ji thawai yaw dam ni na ko ada adu ba sarkar na ji lor bi initiative se that is because of that si aran ba lambi di na te am ti ba lambi ne ba adu dang sai haina gib do theng na pi bani na darkar ore pani ngan na pi da private sangi bane do sarkar na ngan na pitho di dum hana dum pitho ba private na pi swai na ko hana se position pi ta ga noi soi ta ra ni ga na pitho no me ju to yong to do ne admai to ga di phane khali aina khanjaba da private ta yam hena sum initiative pi akana incentive pi loksin gi bese si hayeng lengak pada akhoi na ngasi bawda lai lai su hai raga matik char ga akhoi na miyam ga sum lapna ba masum urei se masi maduni aduna tasengna state regulation tawdram na privatization se ka hena tawdram na sarkar na yam phajana miyeng changba change aduga private ki ayaba piraga smai sum torok pasi ju tobam li thoe dana privatize tawram na ada hena sum toksan ga dine hayeng adugi product to akoina shortage of manpower do fill up to na bani afaba angang ne khuning kang yeng na ga ko hayeng ma sang pada office ka sabna sabi phim de le ga di afaba di natte dana ko aduna sarkar na lobby riba potsi yam phai tawon thoi aduga loina na khara hena to America to se America ke education system je India na direct pure na khalaga di moi dong toro se $1 trillion thadai ga na handak ya se handak ki sai ji education da America ke $1 trillion thada re ga na ba mai na khoi su yam thadaro ba yam thadara ga free je ang pada angang ji like tambada magi basic to the la na infrastructure to superstructure ga le laga ba acta yenga ga mong ta na sema ding sai mem na dam chume ba government ki school da se mai le tab yauri washroom le tab yauri adagi ising thangna le tab yauri ko even basic needs to le tab ado private sing sida di loi gre tiles naptana adagi smart class to na loi gre ba kai do bi government ngamoi do no yes paisa do mari thadar ga moi di hen ga don whole this electronics device to ga lari khuta langta yam thada bi ya ba kai da education da lari thadar ngai jati du phadoi ne maram di leipang ngalak kadori ba department khuding da phang kadori ba low ra kadori ba worker wona salak kadori ba loina bang to ngasi school dagi puthori ba pot sine ba aduna school je mi sa na ba factory ne ai ne ba ar waja aduna mi sa ba engineer ne ai ne ba mi sa ga da ba engineer duga mi sa ga da ba factory duga sarkar na paisa du ta tai thadar ga angang pada phala di adai puthor ba pothok tu na di sen chai jo haira roi nganu hurala me jo haira roi moi le kai nu pi rep tor me jo tar roi ba natra masai da de ai di America na ga torize moi gi whole the system je in biraga de ai di mana thadari ba paisa je yam chaw thada ninge okay in 1 trillion moi mi ju masing khoi ni helin de na thada ka India na $14 million thada di kan de okay yam nuksi ba wapam ni ojan tak bir se khoi lenga ki mai ke de investment se khoi education gi lam se da chong na investment to mathau tari maru nga sai ma'am na su tak pi khiba angang sing school lak pasi magi lupani phu changi mayum dagi school lak hangan da lupani phu changi madu nungti gi puthong ngam dabni khoi school nungti lak ngamaru ba hai yaw ba adu ma'am gi asiga haipet mari le no ja dhanbi gi story gi loselak pada su Johnson high secondary gi wari macham yaw pa hetare adu da hari se koi chak charak ti haiba gum ba mai roi se natraga check suru raga
nangrang like tam ka tris kari noi bungo harga sa ujaduna sa ta nuksi ni khumno kharjan madam ai gi bag to khoi yamba pena khomon nangrang ji pura chakraba sigi mogs de realize ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯦꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯅꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅꯤ ꯌꯧꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯅꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ 하이세 나크르바 부탄제 whole school is residential never free never loinaba aduna aina sum bhutan chalubudu ujarakpadane within a very short magi decade ko am sathina sahokini okay angang college li singum chani lebje pura free okay residential ju residential uhenbagi okay ma'am please okay makata ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯁꯇꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯨꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯕꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯃꯥꯡꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯇꯤꯆꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ILPꯒꯤ ꯏꯁꯨ CABꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯐꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯈꯔ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯇꯝꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯇꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯁꯨꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨ ꯐꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯅꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯦꯛꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯔꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯦꯛꯊꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯛꯇꯦꯗꯣ ꯏꯃꯥꯗꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯤꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯌꯣꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣই ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯡꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯕꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RMSCꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯣꯏꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯜꯂꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯁꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯇꯤꯆꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GKꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ aptitude ꯇꯦꯁꯀ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯀꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯏꯁꯩꯗ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯔꯤꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯗꯕꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ Okay. ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ input and outputꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ again ꯑꯩꯈꯣꯏ investment ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ invest ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ investmentꯅꯤ ultimately output ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯅ output ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ
मागी ट्रेड मार्क्स से ओहनबनीना मसाई इंसेंटिवाइज तौर प्राइवेट स्कूल सिंह लौसंग खिब महरोई मैम दु मोय तसेंग मदुगी आउटपुट तो पिथोप ngame खंबी ब्रा दुगा गवर्नमेंट स्कूल गेदी ऑब्स्टेकल मैम लैब तारगसु हंदक की रिजल्ट लाकपदसु कोई रैंक पुथोप स्कूल दुम याव की वजागी स्कूल से दुम यावबिरी करी हाबिनी एसवाई सिदा क्राई फाबा इनपुट एंड आउटपुट की खेनबसे लेइन खनबी मसी खेनबसी अखोई मेंटली फ्री अंगांग सिंग सि वाक तो हनबम संगे ngасagi classroom kaino se sida ngасagi intensive अखोई incentive ama piraga tamkhibase mental stress su leirane ba makhoi di okay aduna freely larik pa ba khotpa se su makhoi de disturbance yamna piba aduna khoi se tammi si free da laik tammi nga tani moi se aduna khoji mingchan ma tam da khoi gi mark si yamna afaba khoi si lok thokraga lakpa mayam se government si am semgal la kanda phajala khagala pa satri am yauri yes aduna khoji अखोई तौगदबसी छात्र सिंगसिदा अखोई तोंगान तोंगान मोंगदा अखोई फैसिलिटी मैम से पीबीरबा अदुगा अखोई मखोई फ्रीली मेंटली अदुगा प्रेशर सि यावदना अखोई लाइक सि तमहलगदी हेन्ना अखोई मखोइदा कंतौनेना दिखल ओके याम फजबो वाकलो नि जान तापिर याम फजबो असेंग अचुम वहना तारे मेंटल दो मागी माइंड फ्री ओना लाइक तो तमजंग अमतारगदी आउटपुट तो मसा दुम फजरकने हैबनी अदुबो अखोई प्राइवेट स्कूल दा ngасai इंसेंटिव अचो अचो पीरगा below the carpet natraga mayam khana dabida koi sel ga yam pi nei haina ribi sigi mongda mairu sing se lo hre free the tuition to bire admission free everything free oidana mai loksang hre monda yam chao ba pressure ma performance ki hang kon ultimately ya output to moina 100 pyramid ai jo 100 p dia di habagi wafam malak to mali madugi makoida yamna freely like tam jabang am jadaba natraga magi chahi ani ge tenure natraga home ge tenure do da गैदर महिरोई अमा ओइना नत्र मी अमा ओइना नहा अमा ओइना मागी चाहि त्रावा त्रा तुक्त्रा तेकी लाइव हिंगदबदो हिंगदबदा रोबोट अमा दौना लाइक पादन ट्यूशन चतन स्कूल चतन अदुगी लाइफ त मेकानिकल लाइफ अमा हिंगबगी मोंगसु मदुना क्रिएट तोरमदो माली अंगांगदु मी ओबी महत मेकानिकल मी रोबोटिक चाइल्ड अमो क्रिएट तोरमदो माली आई जा धनबीर दलाक्स की करे हेबिंग जा ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯔꯒꯁꯨ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯇꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ aduna nangji si oide ade ana nungdang mana residential school sida leidoi coaching charpa da moine chena bire van de chatle halak pa moine ong chena doini adagi nang chak charo adagi nang cha tha o adagi nang like adu pak tho putho every stage of angang sigi 24 hour gi round the clock life si su moina concentrate tawduna adagi moine yomjan dana som leira kanda angang sida kainoma stress hayeng aina sagi moina aingonda thambiriba ojasinjina aigi ojasinjina aingonda thambiriba expectations aina fulfill tawngondragadi ai kari wai tagi kaina khalakpagi kainoma ana sagi ojana su takpiba duga mahi masing tamba isdi brain je free oira kanda free mind aduga fresh oira kanda adu ai tapning basi tamdongni hariba ana sagi angang si hojiki aduna ai sai kano tawbada class 10 da position logi ba angang private ki residential school unda legra kanda mathangi 12 exam da prakha thangam gi daba drop to ki bagi incident legra hari okay akoi na chachu ba thengna jarak pada akoi ming banjaro angang dugi aduga school lu panjaro madu warga di moina sagi private school gi founder sing duna natraga principal duna administrator duna angang du da thami ba target tu adugi kaino si result si kari hoy gedagi angang du 12 da prakha thangam da drop to yaure masi manipur da thokko thorong ni jai gari gi mangda adu warga di ngasai yam kaina thagat mal so khoi mete gi haida khoi bhalo da mamai sangmal li ga haina ba bochu lei adana angang si magi pinning ba akoi incentive kar pibe it is very good manipur je thank you haigan da balai bang ni do angang ama hojik su tawri meritorious award ceremony adagi everywhere tawri tawjesu no matu yam phai ba pulung thagot pane ba but henjan na tawsun ba mang sagi raj na takpi ba under the carpet aduga behind the screen adugumbagi kainoma pambayeng ko sinarakan angang je case tongno bu honaragadi tawba adu ai du mu khadi laibak thiri si akoi handak school khara chachra thengna jabada parents sing si
स्कूल से मिंग चल लाकान दा नोई सेंटर काई तागे हंगबु ओके एग्जाम सेंटर एग्जाम सेंटर से नोई की सेंटर से काई ताई अखोई टीजी ताई ए अखोई अमर तम मोरगे नत्रगा फॉर्म लो लाक बसी दा मार्क कया दा लौबी दोइनो 45 दा लौदोरा 60 दा लौदोरा आर्ट्स की ना साइंस की ना अदो हंगदबा काई के फैसिलिटी पिदोरी एडमिशन फॉर्म लो लाक दा पेरेंट्स सिंगना अदा प्राइवेट स्कूल खरे के सेंटर सी खरे मयाम ने किन्नरीबा अदुगा लुमना लौनबा टीजी गुम्बा सुगुम्बा ताबा अदुगा अतोप मनी इम्फाल मनुंग लेबा प्राइवेट स्कूल खरे के सेंटर सी अखोई इबददी यावजदबा अदुगा अखोइना फंगजरो रिपोर्ट टू दा मसागी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ता थौबाल डिस्ट्रिक्ट ताबा इम्फाल मनुंग की स्कूल निको हाइसे सेंटर दी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बिजंगरेबा ओके अदुसु वन ऑफ द फैक्टर मसागी आंगांग सिले तन अदुगा मसिदा ख्वाइदि की ममाई चुम्बदा स्कूल ओजागा छात्र का लेमिना बाई सिटी राज के नोलिंग साइके लिमिटेड आवर नि सम 10 to 3:30 or 4 maximum दा बट remaining hours of the day the parents को लेमिना बने मयुम दा अदुना parents की दायित्व सोसाइटी याम चावरे इन खली अदुगा मरुइना अखोइना हुयलन पाउन हलक स्कूल खरा चचरोबदे याम नुआइतने स्कूल खरना कोइ फोंदोरपसि आगांसी एडमिशन तौबियो ओजाहोगी अखोइ तमहनजगे काइना लाखने तबा सेंटर क्राइटाइ अदुगा करी फैसिलिटी बिबिगदोरी स्कॉलरशिप यस अदुदा हाना क्वेश्चन तोरकबा अदो स्कूल दुना लेरिबा फियम दु हायर कांदा फॉर्म लौदुना चटखिबा ओके असुम स्कूल खरा थेंगने जय हारिबा याम पजब हमने तो क्लोजिंग नोट तो ओजागी ngasagi angang चाक चादन लाकपा अदगी चेक सुरुरगा Johnson स्कूल की- योरपदा हाँ। स्कूल टाइमिंग थेंग बगा अदु मुसु याम यावरी वहां अदु मैम ने सुताक पिखरे हां उगिबसे मयाम जंगन नुंसीबिदना इनसे प्राइज याम पीबी Yes, yes. माने परीक्षा हाइदोकपगी पाउसी माने मी अमगी युमदा अखोइ मथक कारगा युम कुपिंगैदा पाउ हारपदी सुमाइ तौना आइने फोन से तौगान नंग सुमाइना यावरे कान मैडम आइबो हारगा थाजदरगा मा आइदि युम साव यावरी हारगा मतम टू द फोर्थ लकनोदी ताकि Okay, fourth ताकि. अदो अदे हाइदि अदुगुम स्ट्रगल Yes, मयाम yes. अमा लोइनरगा लैबा साथ्रना यामबा ओजा अखोइगी मोइदुदी अवाबदु खंगबनी अवाब मसक खंगबा अरोइबदा हाइबे, हाइबे. हुजुकी हुइलन पाउन थेंगनेजर को केनो सिदा अखोइगी स्कूल मैम चचबि थेंगनेजर को पॉइंट को थेंगनेजै अखोइगी प्राइवेट स्कूल सिंगसिना लौरिबा आंगांग सिंगसे टॉपर गाथनेबा और लेटर मार्क गाथनेबा हाइदि हाईएस्ट मार्क सिक्योर स्टूडेंट गाथनेबा मोइ लौरिसे अदुगा थारी दुदी मी लिसिंग खरगी मसक थाबनिना टॉपर दुदी लिसिंग अमा यौना लाकने तबनिना मोइदगी रिजेक्ट तौरबा मोइगी स्क्रीनिंग टेस्ट रिटर्न टेस्ट और मार्क कट ऑफ द रिजेक्ट तौरबा मयामसे गवर्नमेंट स्कूल सिंग नं तंबिरी अदुगा मोइसी मी होइलबा सेमीबा पास तो होलिबा सोइसिदा रेस्पोंसिबल जि कनानि ओके हेनि रिस्पांसिबिलिटी से लो बजे कनानि हेलगे हबि हम दुनी अदु स्वासिदा ओजाधन भी मतम दिपुनो लोरे तेन तक ओजादा हंगजरंगे ओजा को ngasai महिरो सिंग से फ्री बीएस मैम पी दुनी टॉपर सिंग से दा रैंक होल्डर सिंग से फ्री दा स्कॉलरशिप पी दा फ्री दा लोय तो लगा अदुबो अतोपा कोई टॉपर दिना तब महिरो मैम माहारिबा स्कूल सिंग से मिंग चंदुनी मिंग चलखु मतम ददी हुजिकसु एडमिशन फीस अथिया फंगना वांगे हबि ओखम चला कुनिना ngasai फ्री फंगी मैम दो हारिबा महिरो मैम सिंग से एडमिशन फीस दगी खरे हेंकपा हां सोन हाइदि मैम छात्र मैम ददी लखलागा छात्र खर द पी बगी पोरम लागतोरे अरे अतै कॉमन महिरो मैम दे हमना वाहन बगी पोरम दि लागतोरी करी होन तमिन ए यम चुमे लिसिंग टाइम पाखा लोगदबदु ट्राम्पन मखाइ लोग्र लोरे सोंद पी दो सोंद कुखत पे याइदना अदगि मु कॉमन पीपल सिंग द मरोन मोइ मसा सिंग दे मु am chawn warna and wang malle adu ngasi ga di khabar da su yawda school na pi myam da aduna khara di yeng biu phai profit su lobiu aduga miyam gi welfare su aloina ba phai khale okay professor lobi jo miyam gi welfare su khan bi aduga government school sing na low responsibility private school sing sina ko lobi da ba ha ga tambiu ya da bas mairo miyam ba government gi school sing sina tambirga afaba satra moina pass da hola iba even rank phauba holder o helai ba siba miyam sum ba yengu tar ga di responsibilities kanana lori bage habagi wafum do koi parents sing da su mairo sing da su khantabi matam ore du maru ena government ge school sing si phan ba targeti mairo apa mayam ma sai khud gi puthok pi yari ba gi scope si mamang da su lera mi hojik su leri tung da su mayam leri mar maduna government gi yam chau ba intervention amadi continuously ngasai ojan tak pi $1 trillion economy tha da du koi manipur da su mathok tari on the not ngasi ona di manu hun ge tharam se matang choice da lochen jarge ngasi ge tharam se da oja dhanvir मैम इंद्रानी अमदी ओजा धनवीर अनि सुबिरे ngasi lengbi trang ngasi gi tharam siba thawa happy khiba amadi mapung phan bidang ta oja humappu tha so phanglo chari appreciate your joining
मसिन ngasi manu hunagi thorong ngasi edition sekram tobi bu ko khan ber pi agani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to birga comment amadi feedback tha ber pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ronthong signing off.